uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele kama kupastor Tshani Mfrika. Qikelela-ke qinisekisa ukuthi inamba usenza kuphela ngoba uyimember ye-channel. So ngo-9 ekuseni lapha ntambama kuphela okungathaphi ngesonto ngisesontweni ngifonile khanyisele inhleko uthi mina pastor sawubona ngicela ukubuza la ngicela kubuda kusho ukuthini kuphupha sitho sangasese osangasenze sinuka. That means isitho sangasese besinephunga elingathandeki. A private part had an unfavorable odor or smell. Yes, what you can say, iphuphe. Ilingasho kuhle kwabanye, it depends, because there are things that komunye umuntu kube kanti komunye kuhle yabo kufanana. But number one ngokuqondile kuphupha isitho sangasese kuwuphawu lokuma sinephunga. Lokho kuyasho ukuthi impilo ngenzeka uyatshengiswa ukuthi kunokugula ongakunakile okumele ukusukumele ukunake uze lapho ukuthi le phupho leli liyafika komunye umuntu ngoba uthothi kunokugula okungaphakathi okuzohamba kuhambe bese kuyavela. So leli sivela njengophawu lisho ukuthi naka impilo yakho ngoba kunalento yokugula kodwa sesengaphakathi engakaveli bese uyasukuma yazinaka masinya uyabona kulona lento before ivele. 2 ngokujwayelekile noma kwesinye isikhathi uma uphupha la isitho sangasese uphawu lumbi uma sinephunga lungabuye lusho kungenzeka kumele usukume uze lapha ngoba uzokhathazeka uwelulazeke uhlazeke uphoxeke ngenxa yesichitho sangaphansi esibambile njengamanje yabona. Number 3 yenzeka futhi uma uphupha isitho sangasese kube uphawu lubi uma sinephunga. Okunye kwesinye isikhathi sikukhomba lo yenzeka umuntu onenkinga noma uzoba nenkinga yokungazali ngenxa yesibeletho esinenkinga. Siyabonga okwamanje sibambe sibeke lapho-ke sibheka la isitho sangasese esinephunga. A private part has an odor, an unfavorable odor or a smell. Among us.